بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل الشديد توب شديد العقاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغرسة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين وإمام المتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجد والمنبر والمحراب، على الإمام الهمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشرع والاكتساب، وعلى الإمام أحلامهم أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب، وعلى الإمام الهمام أشجاعهم أمير المؤمنين والمتقين علي الرضي الوفي أسد الله المالك الوهاب، وعلى الإمامين الهمامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu taala ayta: ey iman keltirgan kishilar, Alloh taoladan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqamiz. Ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz, faqat musulmon qalindagina, Alloh taolaga bo'ysungan qalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Endi Ramazon oyi kelib jeta. Inshaalloh. Endi biz Ramazon oyi oldidan o'q azallarga teshonlar. Falan qo'yga tesh Ramazon oyidan sizlashlaymiz. Chunki Ramazon oyida bir hazrat aytmishli, onda chempionat mira boshlana. Chempionat mira endi u futbolda tugul, boksda tugul, hokeydada tugul. Chempionat mira boshlana izgilikda yarashuvda degani. Kim Ramazon oyida ko'proq izgilik qilib qola olar. Chunki Alloh subhanahu taolo Ramazon oyida savoblarni orttirar. Aytdik endi Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, agarda kishi nafil sunnat o'qisa, ili birgina azginagina yoqinaysa, Alloh subhanahu taolo bir izgilik bilan, nafil izgilik bilan ona farz kabi savob yozadi. Agarda farz bilan yoqinaysa, 70 farzga teng bo'ladi dedi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Yontarimda masjidlarga kelib o'qisak, har bir odamga bir savob, har bir odamdan endi gunoh kechiriladi. Uyda namoz o'qisan bir savob, masjidda namoz o'qisan 27 savob, 27 marta ko'proq. Masalan, agarda biz kommersant bo'lsak, barangani 10 so'mdan sotsak ekan, bozorda 270 so'm ekan. Biz albatta barangani uyda sotib turmaymiz, boramiz bozorga, onda 270 so'mga sotamiz. Shunday savob da masjidga kelib savobi orta 27 martabaga. Allah subhanahu taolo Qur'onda aytadi: "Va ma xalaqtul jinna va insa illa liya'budun." Men jinlarning hamchilarini bor qildim, yana g'ibodat qilsinlar ishgina dedi. Ya'ni bizning tub maqsadimiz Alloh taolaga g'ibodat qilish ekan. Agarda o'sha maqsad o'talmay Alloh taolaga qayta, u biqota o'kinishak. Biqota o'kinishak, qabrga kiruv bilan o'kinishak, mana endi dalillar ko'p. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, Alloh taolo aytdi. Alloh subhanahu taolo Qur'onda aytdi, gunohli kishi ondan jon chiqqach tandan o'zini xatosini anlayashaq. Qur'onda oyat bor shunday. Alloh taolaga murojaat etdi, "Ya Robbim, meni keri qaytar." Ne uchun shusha gunohli jon keri dunyoga so'rayotgan qaytarga? Qur'onda Alloh taolo davom etib aytdi, chunki izgiliklarim qoldi deydi. Sadaqa bera olmayshi qoldim, ham tog'an izgiliklarni qoldirdim deb Allohga murojaat etdi. Alloh taolo o'zi keri qaytarmaydi. Hangi farishta yo'q, tegi dunyodan bu dunyoga qaytara turgan farishta yo'q. Buning farishtasi bor, jon oluvchi, ammo tegi dunyodan bu dunyoga qaytaruvchi hangi farishta yo'q. Hamma Alloh taolo aytdi Qur'onda:
Әгәрдә шушы гөнаһлы җан ди кире аны кайтарсаң ди, аны ди, ул просто аның сүзе генә ди. Ул бары шул гөнаһта булачак. Бер хәзрәт вагазда сөйли, мин аптырый идем, ничек шулай микән? Теге дөнья китеп барды, фәрештәләрне күрде, газапны күрде, анады, что анда изгелекләр кирәк икән дип, кире дөнья кайтарсаң, аны шул гөнаһта булачак. Ничек шулай микән? Анадым ди, больниста ятканда ди. Больниста ятканда ди, мине хәзрәт икәнне белгәч, күп кешеләр миңа килделәр ди, дуга сорады минем өчен ди, инде шифаны сорады ди. Шифаны сорадым, больниста яткач кешегә Аллаһ кирәк икән. Больниста чыккач юк, очраттым ди шушы кешеләрне, все уже Аллаһ та кирәк түгел, дуга да кирәк түгел, берәрсе кирәк түгел. Менә кафирнең, Аллаһка ышанмаган кешенең халәте шундый икән. Авыр чакта Аллаһ кирәк, как Аллаһ Тәгаләне авыр чактан чыгара икән, ул Аллаһ кирәк түгел. Коръәндә шулай дип Аллаһ Тәгалә әйтә, мөшрикләрнең халәтен. Мөшрикләр путларга табынучы, сынамнарга табынучы. Элекке замандагы яшәгән вакытта алар корабльләрдә йөзгәннәр, инде мөшрикләр, путка табынучылар. Как кораблекрушение башлана ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, как җил дау җибәрәм ди, алар ди сразу миңа мөрәҗәгать итәләр ди. Как исән имин ярга чыгарам ди, Аллаһны оныталар ди. Путларга табына башлыйлар ди. Менә кешенең теге табигаты шундый. Теге кафир кешенең, Аллаһка ышанмаган кешенең табигаты шундый. Бәла каза килгәч Аллаһ кирәк, как Аллаһ Тәгалә бәла казан чыгара икән, уже кирәк түгел. Изге җан чыккач, ул вакытта кире дөнья кайтасы килми инде. Ул әйтә, мине Аллаһка кайтар дип әйтә. Чөнки кире кайтасы килми, ни өчен? Чөнки кайгы хәсрәт дөньясына аны кайтасы килми. Аны Аллаһка кайтасы килә икән, изге җанның. Аллаһ Субханаһу Тәгалә безгә инде вакыт бирде. Бигрәк тә Рамазан айда менә анда вакыт бирде. Шушы Рамазан айының вакытын без кадерен белергә кирәк. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисендә килә, ихтаним хамсан кобля хамсин. 5 әйбернең кадерен бел, 5 әйбер килгәнчә хәтле ди. Ягъни 5 нәрсәне кулланып кал, факат 5 икенче әйбер килгәнчә хәтле ди. Хаятaka qabla mautik. Үзенең тормышын кулланып кал. Кадерен бел, үлем килгәнчә хәтле ди. Ягъни сиңа әле үлем килмәде, син может әле үлем түшәгендә ятасың, син әле телең селкенә, син Аллаһ Тәгаләне зикр итә аласың, шул белән савап эшли аласың. Син намазлар укый аласың, шул белән савап эшли аласың. Но җан чыккач, намазы укый алмыйсың, зикр тасбих та әйтә алмыйсың. Васихатика qabla saqamik. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу әйтте. Андары үзенең сәламәтлегенә кадерен бел, авыру шир килгәнчә хәтле ди. Кайчан син сәламәт, син мәчеткә килә аласың, син зикрең яхшы, монда килеп син гыйлем дә ала аласың, намазга да килә аласың, җәмәгать намазы укый аласың. Шир килгәч, син өйдә ятсаң, ул вакытта син бер кайда бара алмыйсың. Аягың йөрмәсә, күзең күрмәсә, колагың ишетмәсә, мәчеткә килә алмыйсың, син шушы мәчеткә килүнең савабыннан мәхрүм каласың. Мәчеткә килеп гыйлем ала алмыйсың, шушыннан мәхрүм каласың. Фарагaka qabla шугылик. Үзеңнең буш вакытына кадерен бел, шөгыль килгәнчә хәтле. Да кешенең тормышында инде анда шөгыль дә күп. Мәсәлән, ул эшкә бара, эштән кайта, кадер тагын нәрсәләр эшли. Кай вакытта буш вакыты була. Шушы буш вакытта без нәрсә эшлибез микән? Телевизор карыйбыз, либо Коръән укыйбызмы? Телефонда утырабыз микән? Либо Коръән укыйбыз, либо намаз укыйбызмы, либо мәчеткә киләбезме? Да синең право, можешь монда эшләргә, моны эшләргә. Но син мәсәлән телевизор карадың дип әйтәбез. Хоккей карадың, футбол карадың, да ул хәләл, ул харам түгел, гөнаһ юк аның. Но 2 сәгать вакыт үтте. Инесе син аннан нинди файда алдың аннан? 22 кеше бер туп артынан чабып бери, берсе гол кертте, икенчесе кертмәде, инде син сөенәсең. 2 сәгать үтте, все, синең буш вакыт үтте. Шушы 2 сәгать эчендә син изгелек эшли алар инде.
ya Qur'on o'qib bir harfga unsab, ya namoz o'qib, ya bir kishini halini bilib, olgan kishining yesa masjidga borib, andari va shababika qabla haromik. O'zingning yosh va xotinni qadrin bil deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Qortaygancha xatli deydi. Yosh vaqtda u vaqtda sen yosh, sening zehning de yaxshi, sening salomatlik de yaxshi, sen masjidga da kela olasan, dilimni de o'rgana olasan, Qur'onni o'rgana olasan, darslarga yuriy olasan. Qortaygaч uq oyog'ing yurmasa, sen даже jimaga da kela olmaysan. Qortaygaч uq ko'zing ko'rmasa, sen masjidga da kela olmaysan. Shuning uchun shu yosh vaqtini qadrin bil degan. Qortaygancha xatli. Va g'inaka qabla faqrik. O'zingning boy vaqtini qadrin bil, faqirlik kelgancha xatli deydi. Boy vaqtida sen endi oqshom bor. Sen shu oqshomni bunda da tira olasan, degina tira olasan. Mosh masjid solarga, mosh masalan nashnoy klub solarga. Shuning uchun sening oqshom bor, sen qo'yatlisan, shunda kirib olasan. No, qo'shan sen faqirlik kelgashingda, shu mumkinchilik seni ishqana ekan. Sen onda уже masjid sola olmaysan. Sen onda уже iftor o'tkara olmaysan. Sen onda уже miskin faqirlarga sadaqa bera olmaysan. Bu sening izgilik qo'ldan chiqindi, sen buni ishlay olmaysan endi. Shu 5 aybir kelgancha haqli 5 narsani qadrini bilib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. O'zining turmushini qadrini bil, o'lim kelgancha haqli. O'zining salomatligining qadrini bil, shirk kelgancha haqli. O'zining bo'sh vaqtini qadrini bil, shug'ul kelgancha haqli. O'zining yosh vaqtini qadrini bil, qortaygancha haqli. O'zining boy vaqtini qadrini bil, faqirlik kelgancha haqli deb Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Shunday so'rov shunday, masalan, nindi umr xayrimikan, uzunmikan, ili qisqamikan? Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shunday so'rov berganlar edi. Nasa deb Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdi, qisqa umr xayrrakmikan, ili uzunmikan? Men to'la umruhu va hasuna amaluhu dedi. Kimning umri uzun deb u xayrlak deydi, agarda u shu uzun umrda izgilik qilsa deydi, onun uchun xayrlak deydi. Onda Rasululloh fa ayyi nasi shar. Sama yomon kishi min dedi. U aytdi, men to'la umruhu va sa'a amaluhu. Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kimning umri uzun deydi, hammaning amallari noshar dedi. Gunohda o'tkargan. Agarda kishi izgilikni o'tkarar ekan, onlar uzun umr xayrli. Gunohda o'tkarar ekan, onun uchun qisqa umr xayrli ekan. Endi Alloh subhanahu va taolo bizga endi Ramazon oyini yaqin aytdi. Alhamdulillah biz onlar kelib jetamiz. Alloh ta bizga nasib etsin endi o'sha Ramazon oyining qadrini bilirga, unda ko'proq izgiliklar qilarga, meshga kelib namozlar o'qirga, taravihlar. Men bunda taravihlar bo'la, inshaalloh taravihlarga keligiz. Endi taravihning namozining savobi ko'p. Agarda kishi taravihga namozga kelar ekan, masjiddan taravihni o'qiy ekan, Muhammad Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, u tini va namoz o'qigan shekilli bo'ladi dedi. Savobi. Taravihlar bo'lacak, iftorlar bo'lacak, inshaalloh. Qo'llanib qolamiz shu Ramazon oyida. Andara shu Ramazon oyi qo'ldan chiqqangach biz buni izlab ishlay olmaymiz endi. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Wassami'u du'a. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد من محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل وسلم عليك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين وأمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واحلل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعظم وأتم وأكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة